Hoi dia jula lok meli nasihat ngetuan. Hoi, am kalau meli nasihat ngetuan keliak gila. Dia kira gila. Kata-kata no natur. Koyo kamera ko baus. Coba sebab dah kam dia tu coas dah kam dia tu postingan dia coas kam dia tu postingan dia coas komentar kam dia kidek dah mada arak segala hal dah kidek melapuk dah mada arak natang ngetuan gian koyo si saya koyo pada pendidikan am ko berpendidikan casi cau no mada miling casi mada ke kidek dia kidek dah iblis gen smart gen woi gen dah melapuk dah segala hal mada arak ira no arak ada jenis kelamin tuan arak jawab natang ada jawab kan yung dah tahu kau ya kan lo jo nu dah ko dah yo aku cua aku nawi kata-kata aku kan memang tu bodong tapi cosik bodong kata-kata aku kau kan pacok kau kan sarjana cak kenten no kamu kalau bener-bener kamu kau pacok kalau komentar kenten kepintaran no bahwa kau berwibawa jo kata-kata no bakal sawar ngada ara-ara ara binatang nak komentar ngada ara iblis nak ada semawat baca no kata-kata no dia kolam lu wah odo sotun kolam lu wah kehidupan tun lu wah gak no kilo bakom lu wah gak tun gak nu ba doso nu ba catu maham ku cuak maham doso no kalau janu kalau cungyat kalau maling kalau masak tun kalau munak tun cua tu maham ku apa baklo nu urusan nu ngatu kan ai bat to kimi ya dibambra kecuali makai megemak ko am kok mi biat ko am kok minjau ko baru aku mada ko baru ko komentar kide ko mada doso tun ko bukan mau urusan tun cage guna urusan doso am ko paco am kalau udah kalau cemeraba misalnya cemeraba tuan secara baik-baik dekati mau tun hoi suak si ba kau ya suak amenam kau ya yo aku ya ba suak si ba kau ya amenam kau ka dalan nyo si ba nyo kau dah suak doso amen tu gi ba suak jiba ko mohom masuk doso masuk neraka masuk surga si kom ding yang penting kewajiban no biade kewajiban no bah amu kau beragama amu kau beragama kewajiban no antar agama kau meli nasihat ngasi sudah kau meli nasihat si masih mano aci kasi urusan no igai kau bi dapat pahala dosa nasi ko lo meli nasihat ngatun ngad no hoi gen datang gen bakau yo gen hoi iblis gen bakau yo lo joy no kau meli nasihat ngatun hoi kau yo haru kau ati adem kau harus ngau ati no lo kau meli nasihat ngatun kau cak akan tuan kau doa nguat kau darah tinggi no le jano gel abek tupet jo cak akan bet tupet jo cak mas ge postingan tu cak ge dunia maya badaban pe tu ko awak ko misal kau tu pacok kau beragama ulah nu masuk dalam dunia maya je oi ubi ko yo bukan moto agak kau kabek ngamungan orang postingan tu kan dia cua dah kabek rehom kau am kalau meli nasihat nawana nyuan kau misal lo meli nasihat ngatut kau dekati nonya nak lihat ke kepribadian kan kepribadian tu masing-masing canam sembrengok ko selok sembrengok ko nyonya na ko cadoso bae ko bako doso lawai kulo kalau mada roira ngetun la joko doso lawai kimi biasa boy kimi ba berhiburan tuan dah tertawa na ko dah hatu no jibu ban rowai geulan ko misalnya kalau kalau misal matur tuan cakon nam pribadi tu masing-masing privasi tu masing-masing sifat tu masing-masing nang kau matur urusan tu nah itu mah beda yang penting na kau bimli na onar sehat ngatuan misalnya dengan cara baik-baik sudah kau beli sudah kewajiban kau lo geru na koyo lo munu ambil na sehat ngatun casi semua kemia jadi di na hoi gan koyo dia na hoi lo ko dolok munu ada geru lo di nasihat ngatun ko dolok munu koyo yo cowa si baik toy na koyo kik noi kimi toy na da jelawas kata-kata kimi pio cak kami ada kata-kata kide cak kami kemide ko ke memang ibaratkan baik ku kan menghibur tu pio tahu ketoi ku jadi smelek tu ke snelek do amu ku masak tuan amu ku maling amu ku do merapok tuan baru terselek dia masak tuan selek tu maling cacit tuan selek cucua ke mak cuan cuman postingan bagai non tetap acting ketek ku
udah repot. Oi, 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 oi. Jebak dah. Ala bakal murah kat no dewi dia. Buka kan dia kat tu.